lokal. Anat rason na Idol Dennis Kamen. Aminado ni Mayor-elect James Brian Alcid nga narigat ng ipasa iti may isang ordinansa nga may ipaay nga libre kada kitay mapanagbuya ang citizen ken PWDs iti syudad iti Lawag. Rasyon dito iti incoming mayor nga po iti saan nga pinipalubos iti management ti SM Mall nga may bahay nga libre amin dagiti mapanagbuya ang citizen iti syudad iti Lawag. Inbagana nga iti panagnegosyo ket narigat nga mandaran iti misaswik nga ipaay nga libre iti anyaman na kayat nga pagpanagan tinadakamat sa nga gakat pasit iti panagsarita ni Kusal Brian Alcid. Kasi mahirap, ako lang okay lang, nagagawa tayo ng mga ganun na ordinance in favor sa mga different class ng mga constituents natin. Pero mahirap kasi i-mandate sa isang business establishment na lahat ipapalibre mo. Example, yung sinihan. Okay lang naman na tumulong tayo sa mga pero the city will also subsidize. Hindi pwedeng libre lahat. Imagine we had 17,000 senior citizens. So just do the math, Apo. We will review, Apo. We will review. We had 10 councilors to review and 2 non-partisan councilors. Galing ako dyan, so magagaling naman sila. So, i-discuss nila with regards to yung passing ng ordinance po. Kasi tinagbalin nga reaksyon ni Kusal Jason Badr Pereira, Chairman ti Kamitanlos, Pangitbalang, kada ito yung abanag nga iti agdamaget manariman iti panakaadal na. It has been my stand ever since awan talaga authority may isang LG to compel a private entity like SM. However, we can negotiate with them. Tapno ipaayda dagita nga libre nga pinagbuya kada dito senior citizen tayo. And luckily, as of now, again, handa pa kayat atay di May 29 kumapo, accession kam kuma, ngayon na at last minute nagsardeng kapot adot infirmity di may ipasang measure apo nga agbayad na 20 city government in favor ni SM for the admission of our senior citizen. So ado nga question mark DJ ako, and we need to ensure na ito kwarta nga paggastusan kisunod apo agad it will be beneficial to the public apo. Dali mo iti kayat iti SM nga bayadan share iti city government. Hanggang nakaipan apo, that's one of the reason why I question the propriety of the measure at we are blinded how much ako basta naibaga 50-50 bayadan ti SM can bayadan ti LGU together with other expenses pa apo. So it is not really a good negotiation at amo tayo na apo senior citizen akit supposed to be has been the practice apo with other SMCT apo nga itagdang libre kada senior citizen. Unfortunately here in Lawag City handa pa nga nagwen sa bali pa natin pagtaktak dalanda. How I wish they will change their mind apo even only to the senior citizen apo ta detoy in pasati konseho apo akit anilang senior citizen pati PWD, and that might as well affect the judgment call on the part of the authorities of SM apo. So anong status po kung ordinance sir? Technically apo awan sabina at in the first place it is really illegal. It is without any authority on the part of the city government to compel. That has been my stand. I did not support such a measure. So, it will already prove my stand na awan siya di na ipasaga po tahan damit ano rin. In short, Idol Bernard, Lal and Boy, DJ ni pasang ordinansa, ang putusan met ng Yanor. Sino ang aming tinaking author ka detoy? Niya po, Vice Mayor, iti Idol Bernard malagip mo, malaktakamat iti, nga kasi iti kalikabom na, iti may pasat ordinansang kahit
kasyemeten iti stand, iti SM. Wen ata baka budget 100% libre. Wen ata mo nga libre amin digitoy ket. Di da ko mamaki-benchmark iti nagbainin na ya from city to LGU. Di da ko mamaki-benchmark yung tapidig. How do they do that? Nga amin nga senior citizen da dita nga pidig kat makapandayan ta mall. Kat makapanganda pa iti naka-imas nga fried chicken. Oh, can you imagine that? Kaya ng pidig, hindi kaya ng Lawag City. Maki-benchmark sila kung paano nila ginawa yun, Idol Dennis. Di ba? Wangaro, dinakapay no, dahil budget, hanga na ramang iti budget, annual budget iti last year, kada ba nag-isang medyo adalon da? Kaya nga, beforehand, when proposing something, iti biyang ti legislative, ket masapol nga ada, iti budget, di ba? Allocated budget thereof, kung kunana no, nakaplano, alang nga agaramid, kat linteg ka day sa amin na awamot pundom. Kasano ka pa nga makaplastar ka di kita. Kat masapon nga da pundo na. Kat syempre agat zero budgeting datatan ata ibusen dati nagyan nga adata. Tap na ganan rumigat mo't dito sumrek no kas magaling Idol Dance. Gagangay data nga mapaspasamak sang ka di. Wala. Oh. Ang ti masabi importante nga i-budgetan da kumagad dati daalan nga mausar iti iti traffic iti Lawag City iti importante nga pagkasapulan ti pundo iti local government maramid nanto deta to pagtugawem ani naganan Apo Brian to no makatugaw to ni Apo Brian alaliston to deta dumot back up na. Kas na ibagada ni Apo Presidente Bongbong Marcos, ni Apo Congressman Sandro Marcos, the DPWH and so on and so forth. Pakairamanan iti SM. So they can do that. And let's wait for it, Idol Dance. Owan, so mapadanan tayo iti aksyon iti sanggunyang palunsod no kasunod nga iplastar dati nakamat nga ordinansa. Magpelang manipod mismo iti Lawag City. Idol Dennis Alipio, Tatak, RMN.